Biteye ubwoba, ibintu biteye agahinda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amarira ni menshi ku baturage batuye muri teritwari ya Nyiragongo ndetse no muri teritwari ya Masisi, bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane kubw'ibitero bikomeye cyane igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo kugaba ku bice bitandukanye bigenzurwa n'umutwe wa M23. Amakuru yongeye kwirirwa agarukaho n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ni imirwano karundura, ni imirwano rutura yongeye guca ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni imirwano yongeye kumvikana mu bice bitandukanye, ariko mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki 26 z'ukwezi kwa gatatu 2024, igisirikare cya Kongo FARDC cyongeye kurasa ibisasu biremereye mu gace ka Nyange ndetse n'agace ka Gatovu. Ni ibice biherereye muri teritwari ya Masisi. Biravugwa ko iraswa ry'ibi bisasu biremereye ryatumye abaturage benshi bapfa, abandi barahunga. Hari amashusho yakwirakwiriye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza imirambo myinshi ya bamwe mu basirikare ba M23 ndetse n'abaturage barimo guhura n'akaga gakomeye cyane. Ibi byashyizwe ahagaragara bitangazwa n'umuvugizi wa M23 mu ishami rya politike Lawrence Kanyuka, watangiye avuga ko ihuriro rya M23 cyangwa se FCI bamaganye ubwicanyi burimo burakorwa na leta y'i Kinshasa buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ngo kandi birimo gukorwa amahanga arimo kurebera, kandi umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC urimo gushakira hamwe ukuntu ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo cyakemuka biciye mu nzira y'amahoro aho gukomeza gukoresha intwaro kirimbuzi. Yashoje avuga ko abarwanya umutwe wa M23 biyemeje kurinda abasivile kandi ko umuntu atajya mu kaga urimo urarebera. Ibi bibaye kuri uyu wa kabiri, mu gihe kuwa mbere ku munsi w'ejo hashize amasasu yiriwe acicikana mu bice bitandukanye muri lokalite ya Nyiragongo ahari imirwano ikomeye cyane. Ni mu gace ka Kibumba indege z'intambara za FARDC zahasutse ibisasu biremereye nk'uko byagaragaye mu makuru yatangajwe n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Zavuze ko ihuriro ry'ingabo za leta y'i Kinshasa ndetse n'abo bafatanya barimo ingabo za SADC, ingabo z'abacancuro, ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe ya FDLR n'abawazarendo bongeye kurasa ibisasu biremereye mu bice bitandukanye. FARDC ivuga ko yanambuye intwaro ziremereye umutwe wa M23 nk'uko byatangajwe n'umuvugizi mu rwego rwa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Liyetona Koloneli Njike Kayike Gireme, wahamije ko M23 yambuwe intwaro zigera kuri 35 zirimo imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 ndetse n'amashini gani. Bivugwa ko FARDC irimo irakora ugushoboka byose kugira ngo yisubize imidugudu itandukanye yari imaze iminsi yigaruwe n'uyu mutwe wa M23, by'umwihariko agace ka Rwindi gaherereye muri teritwari ya Rucuru kamaze gufatwa n'umutwe wa M23, ariko aka gace ka Rwindi kakaba kagiye gutuma hari abasirikare ba FARDC bacibwa imitwe nk'uko birimo gutangazwa n'ibinyamakuru bikomeye cyane bikorera i Kinshasa. Icibwa ry'umutwe ry'aba basirikare bije nyuma y'uko M23 ifashe aka gace ka Rwindi, bikavuga ko yagafashe nta mirwano ihambaye ibaye nk'uko byatangajwe na sosiyete sivile yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Yandikiye umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Antoine Tshisekedi, bamusaba ko yafata General Christian Chiwewe Umusongweso, umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, agafata Jean Pierre Bemba, minisitiri w'ingabo, bose akabohereza i Goma bakaza gukurikirana urugamba ngo
kuko abasirikare batoya bari mu birwano barimo kugenda barushaho gusiga ibice byinshi bigafatwa n'umutwe wa M23 nta mirwano ibaye. Ubu M23 iragenzura 98% bya teritwari ya Rucuru, mu gihe teritwari ya Masisi ifite 60%, dore ko ibindi bice bigenzurwa na FARDC ndetse n'imitwe irimo FDLR. Impunzi z'abakongomani zituye mu bice bitandukanye zikomeje kwigaragambya, zirimo zirasaba Perezida Tshisekedi kudasinya amasezerano y'ibanga n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi, aho barimo gusaba ko Perezida Tshisekedi astasinya aya masezerano biturutse ahanini kuba bino bihugu byo ku mugabane w'Uburayi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeje kugira ubugambanyi bukomeye cyane, aho abaturage barimo gusaba Perezida Tshisekedi kuba atasinya aya masezerano nyuma y'uko na MONUSCO imaze imyaka ngo 20 irenga ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaje yitezweho kugarura umutekano, nyamara ngo kugeza ubu nta kintu irakora. Ubu bibaye mu gihe abasirikare ba Afurika y'Epfo barimo gupfira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare babiri ba Afurika y'Epfo bamaze gupfira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara karundura ingabo za SADC zihanganyemo n'umutwe wa M23, dore ko igisirikare cya Afurika y'Epfo aricyo gisirikare cyabimburiye ibindi byose kohereza ingabo zacyo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twabibutsa ko tariki 15 z'ukwezi kwa 12 2023 ni umunsi utazibagirana, kuko batayo y'abasirikare ba SADC ingabo za Afurika y'Epfo nibwo bageze ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma, bazana intwaro karundura, bazana ibikoresho bya gisirikare. Bivugwa ko baje biyemeje kwirukana umutwe wa M23 ngo nk'uko babikoze 2013 ubwo M23 yamburwaga umujyi wa Goma yari yafashe iwambuwe n'ingabo za SADC, ingabo z'umuryango w'abibumbye, ingabo za MONUSCO ndetse na FARDC, dore ko barashe M23 irashwiragira ihunga ibice byose yari yamaze gufata. Abasirikare bayo bagiye batandukanye bahungiye mu bihugu birimo Ubugande, Tanzania ndetse n'u Rwanda, dore ko kugeza ubu ngubu bisuganyije 2017 baza biyemeje gupfa no gukira, nk'uko byagiye bitangazwa na General Sultani Makenga, umugaba mukuru w'izi ntare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zikomeje gutangaza ko nazo zizarwana paka kugeza ku ifirimbi ya nyuma, zitazakomeza kurebera ubwicanyi burimo gukorerwa bene wabo, abana babo, ababyeyi babo ndetse n'izindi nzirakarengane bikorwa n'ubutegetsi bubi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ubu M23 iherutse gushinga ishyaka rya politike riyobowe na Colonel Nanga cyangwa se FCI. Bivugwa ko ari umutwe uharanira uburenganzira bw'abaturage, ari umutwe uharanira uburenganzira bw'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane kubw'ubutegetsi bubi burangajwe imbere na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, waninangiye akavuga ko atazigera agirana ibiganiro n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 zikomeje gukubitira ahareba inzega igisirikare cya Kongo FARDC, zikomeje gusya zitanzitse. Abasirikare b'u Burundi boherejwe kuri ubutaka ku bw'amadolari 200. Bivugwa ko ingabo z'u Burundi zirimo kuza kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bw'amasezerano y'ibanga ari hagati ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye Evariste w'u Burundi. Nshuti za Rwanda Motion, reka nkusabe nimba ari ubwa mbere udukurikiranye wikandire subscribe, ubundi amakuru ndetse n'ibiganiro turimo gutegura urusheho kubikurikirana 5 kuri 5.